segala lain, cikgu lancarkan pemakaian rencana jalur gemilang peringkat SD Kayan bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjawab dan cinta dan negara, kita mestilah sentiasa menghormati rencana jalur gemilang. Rencana yang dipakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang sebagai patriotik perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia.